Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abang meninggal dalam keadaan tengah mencari rezeki. Semoga Allah tempatkan arwah di kalangan golongan orang beriman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ramai yang tag aku dekat video tadi. Sebenarnya aku tak tahu apa yang berlaku. Arwah meninggal sebab jantung ke? Ataupun keracunan carbon monoxide. Carbon monoxide toxicity. Kat sini tak bagi terdetail. Cuma bagi tahu terlelap saja. Karena yang ni bukan diagnosis, ni bukan medical report, bukan postmortem report pun. Aku assume lah mungkin carbon monoxide toxicity. Benda carbon monoxide toxicity ni, gas carbon monoxide ni bila masuk dalam darah hang, melalui pernafasan iaitu paru-paru, habis hampa. Dia seakan-akan kita meninggal dalam keadaan tercekek. Tapi tercekek, oksigen masih masuk dalam darah. Cuma beza dia, carbon monoxide masuk dalam darah, korang tahu tak apa dia buat? In short, darah kita ni adalah kenderaan untuk oksigen dan carbon dioxide. Tumpang untuk mengeliling seluruh badan. Faham Kat sel darah merah, oksigen duduk dekat mana? Carbon dioxide duduk dekat mana? Bila korang zoom korang punya red blood cell ni, dalam red blood cell kita ni Allah Ta'ala jadikan banyak gila hemoglobin. Tak salah aku 230 million. Tu baru satu red blood cell. Try bayangkan berapa banyak sel darah merah dalam badan kita. Kurang 20 ke 30 trilion weh. Trilion. Elon Musk pun baru 1 trilion USD harta dia. Macam tak ada kaitan tapi tak apalah. Ni dalam satu sel darah merah ada 230 juta hemoglobin. Okey, hemoglobin. So oksigen duduk dekat mana? Carbon dioxide duduk dekat mana? Satu hemoglobin ada 4 atom iron. So setiap oksigen akan duduk dekat satu iron, dekat satu iron, dekat satu iron, dekat satu iron. Maksudnya satu hemoglobin ada 4 oksigen molekul. Korang try bayangkan berapa banyak oksigen diangkut oleh red blood cell kita. Mana yang kamu dustakan? Allah tanya. Aku pun tak bersyukur lagi. Okey, sambung. Oksigen melekat pada hemoglobin pada iron. So carbon dioxide melekat dekat mana? Carbon monoxide melekat pada hemoglobin pada amino acid, bukan pada iron. Maksud dekat sini, carbon dioxide tak akan bergaduh dengan oksigen untuk melekat pada hemoglobin. Sebab itulah mereka boleh flow bersama-sama melalui salur darah. Carbon dioxide dengan oksigen harmoni. Soalan dia, carbon monoxide dia melekat pada red blood cell dekat mana? Inilah yang amat menakutkan. Gas carbon monoxide ini dia akan bergaduh tempat yang sama oksigen melekat. Dia berebut iron. Dan yang peliknya, iron lebih suka pada carbon monoxide dibandingkan dengan oksigen. Kamu boleh brain tak? Maksudnya dekat sini, bila carbon monoxide dalam darah, jangan mimpi oksigen boleh melekat. Bila oksigen tak boleh melekat dengan hemoglobin dalam darah, macam mana oksigen nak mengalir seluruh badan? Dan macam mana organ-organ lain nak terima oksigen? Sebab tu aku cakap, carbon monoxide toxicity membunuh seseorang tu dengan cara choking. Bila carbon monoxide toxicity berlaku, makanya kandungan oksigen dalam darah akan drop tiba-tiba. Dan bila oksigen ke otak kurang, apa jadi? Yes, boleh menyebabkan brain dead. Cuma meninggal. Bila otak jantung tak terima oksigen, apa jadi? Nampak tak hitam-hitam ni? Yes, serangan jantung. Myocardial infarction kita panggil. Try bayangkan, hang tak ada kolesterol, darah cantik, tak ada salur darah tersumbat. Tapi disebabkan carbon monoxide toxicity, otak jantung hang mati seakan-akan macam kolesterol tinggi dalam darah. Baru 2 complication membunuh oleh carbon monoxide toxicity. Ada banyak lagi aku tak sebut. Multiple organ failure lah, menjahanamkan mitokondria lah, meningkatkan inflammation dalam darah. Tu teruknya carbon monoxide. Sebab tu Tuhan tak jadikan gas carbon monoxide ada dalam badan kita. Sebab carbon monoxide ni tersangatlah toksin. So kalau kes macam ni, macam mana carbon monoxide boleh ada dalam kereta? Asal-asal exhaust kereta ni. Carbon monoxide terhasil daripada incomplete combustion of carbon daripada petrol ataupun diesel. Asap putih okey lagi. Yang asap berkepa-kepa hitam ni, lagi banyak carbon monoxide. Ini bukan kes pertama tau meninggal sebab carbon monoxide toxicity. Sebab tidur dalam kereta. Banyak gila kes berlaku dulu. Sebab itulah kalau korang ada anak bini nak tinggal mereka dalam kereta, jangan buka aircon tanpa buka tingkap. Bahaya. Faham tak bahaya? Tambah lagi kalau kereta tu jenis lama, model lama, lagi tinggi risiko keracunan carbon monoxide. Al-Fatihah.